Ngibiyelela nonke enibuka le video. Senza Newton's second law la, equation yakhona ithi sibona kune drawing nama question awu 3. Bathi 2 blocks A mass 500 gram, B mass 350 grams hang on a thin string over a frictionless pulley as shown as shown here. Then ignore the mass of the pulley and the string. Mathi kune block A on a mass of 500 gram, no block B kanjalo une mass yakhe ikuma grams, kodwa thina sisebenzisa ikuma kilograms since senza paper 1 the topic paper paper 1. So i-converter ke si-divide nge-1000 i-mass yethu ukuze ibe right. Naka la bahenge ku-string. But i-string lethu si-frictionless. Kusho ukuthi asiyenzi i-friction ilokhu njani friction lapha la. Then kusho ukuthi lana akube ina friction la. Ihamba smooth le ntambo la. Then kube kanjalo. As shown base bethi ignore i-mass ye-pulley and the string. Kusho ignore i-mass yalento la idra khona nale pulley ngeke uyisebenzise kwilokhu njani la. Kuma calculations wakho uzosebenzisa le mass le nale mass kuphela basho lokho. Then base bethi 4.1 state Newton's second law of motion inwards. Newton's second law of motion state ngendlela ngeformula yakhona ethi F net is equal to ma. Ngalendlela leyo ukuthi so kune object kanje, object yethu if apply force as ngiphusha ngithi apply force, Newton's second law uthi as you apply i-force la kwi-object, ma apply i-force shuthi ngiphusha kakhulu, ithi acceleration nayo izokwenza njani, izo increase. Then kodwa mangabe sengiloku okay senze ngalokho, kodwa manje mangabe sengilo apply umass wami angithi wami lo sengino mass 2, kodwa mangabe sengino mass 2 kanje sengi-apply i-force, i-mass sey-increaseile yize ngiphusha nge-force efanayo, kodwa la sizo-accelerator kancane, ngikuse-accelerator kakhulu shuthi sizohamba kancane, ngisahamba kakhulu. Yonto eshiwo Newton's second law vela ngithi obvious law ukuthi i-object izobe seyisinda vele seyine-mass enkulu, shuthi i-force izobe seyidingeka izobe seyinkulu, kodwa si-compare ne-force efanayo. Sindlule la size bethi for Newton's second law izamstate uthi net force is directly proportional to the acceleration. Ma directly proportional usho ukuthi as increase i-net force noma apply i-force enkulu, then ngizoyinqamulela kwena ithi nelokhu njani acceleration yenza njani ya increase, as increase along then ya increase mase ithini, mase bethi it as net force but lokhu njani. Okay, just to state acceleration is direct proportional net force is direct proportional to acceleration but inversely proportional to mass of an object. Shuthi inverse proportional kusho ukuthini, kusho ukuthi i-net force yakho le inversely proportional to i-mass. Shuthi mangabe increase if sekune mass enkulu, then i-net force izobe seyiba khona lapho, ngeke isaba nkulu, sizoba ncane yona, yabo into kanjalo. Kusho leyo nto leyo ke. Then base bethi but definition uyikulo ukuthi uyikhumbule. Then sisizoza la ku 4.1.2 bathi draw a force diagram showing all forces acting on block A. Block A wethu ngithi nangu block A. Then masizodo by force diagram is either wenza kanje, uyamrepresenta ublock A wakho, then usodweba ini i-force diagram urepresenta wonke ama-forces acta ku-A. Ubani ublock A wethu ngithi lo ublock A wethu une-mass angithi kusho ukuthi kunani, kunayiphi ilokhu njani une-mass angithi okay, une-mass kusho ukuthini unani futhi une-weight, kusho ukuthi kunesisindo sakhona, then kuba nale force ezomdonsela phansi since une-mass. Then yileyo force siyibiza ngani nge-weight noma
i-gravitational force kanje kube yiphi enye force. Then lena afuna uyibheke kahle angithi abasho ukuthi khona ukuhamba la kodwa ngokubheka kwakho lo une-mass encane kuneyalo yabo lo u500 kusho ukuthini kusho ukuthi lento ngoba lento le iyadry ngithi iphule yethu le kusho ukuthi lento mabe seyihamba izoya ngakuphi ubani ozokwehla ephansi ubani ozokhuphuka lona une-mass enkulu obvious ukuthi uzo experience i-force of gravity enkulu uyena ozokwehla kuqala ngoba une-mass enkulu ayephansi then lo umuva umncane alandele ngemuva futhi lo uzo overcome lo futhi lo uzoya phansi futhi uzoya phansi i-gravitational force izoya kanje then i-tension yakhe ikuphi iyale iba opposite then siyenza njani i-tension izoya phezulu ithi lena yini i-tension force sekuba kanje sekuphelele bekumele understand ukuthi i-object yethu iya kuphi yabo kukanje i-free body diagram yethu le noma futhi ingamove object yethu kuzofana still i-gravitational force always acts downward as i-acta la i-tension izoya phezulu kanje as ubona i-string sisuka la izoya lena izolandela izofana njengale string lesi then mase siza la ku 4.1.3 bathi calculate i-magnitude of the acceleration of the blocks ingani bethi of the blocks abasho ukuthi calculate ama-acceleration bathi acceleration yabo yodwa futhi bayazi ukuthi iyodwa acceleration ukuthi ilo igijima kangakanani yabo then bazobegijima ngendlela efanayo wena kumele uthole leyo number ukuthi ingakanani bazogijima ngendlela efanayo ngoba le string lesi sinjani asistretcheka ngithi yabona string nje esiqinile then mayehamba ngo2 meters per second lo eya downward nalo uzobe hamba ngayo kodwa yena yakuphi upward siyenza njani i-equation enje acceleration ikule formula ethini F net is equal to ma acceleration le yabo iyona i-formula ezosiza la futhi siwenza kanjani for each block ilo i-net force yakhona kanje futhi la ake sithi ubani senza for ublock A la for block A siya-check ama-forces zonke a-acta la then since ama-force angama-vector kumele si-check ukuthi yiphi ezoba positive yiphi ezoba negative futhi-ke ake sithi ama-force aya downward azoba positive futhi lawa aya downward uyayikhethela wena izoba positive lawa aya downward lawa aya upward azoba negative kusho ukuthi i-net force wonke ama-force a-acta kubani ku-block A imaphi ama-force a-acta kuye ama-forces a-acta kuye ilawo wethu wangithi FG yena uzoba njani positive plus cause sithi net siyawa-add sisho ukuthi isum yama-forces plus ubani u-tension or negative yabo is equal to ma then usuya substitute u-FG is equal to mg lo sekulingana nobani sekulingana no-mg okay mg wethu kulingana no-mg yangithi lo u-FG formula calculator ngithi mg shuthi i-mass umele bani u-mass wakhona ulokhu njani u500 kodwa so divide ngo1000 kuyi-convex soba no-0.5 i-mass multiplied by u-g i-gravitational constant ewu-9.8 sesiyisolvile le size ngapha positive multiplied by negative sithola u-negative u-tension asimnikezwanga shuthi uyi-unknown is equal to i-mass u-0.5 acceleration asinayo sidinga yona mase kukanje usuwenza njani usuya multiply inumber lezi 0.5 multiplied by 9.8 uthola u4.9 u4.9 minus u-t is equal to 0.5a then mase kukanje futhi sekuyi-equation le why ngithi equation because sekunama-variables more than one seku-t and a futhi sekuyi-equation le okay ungayinema uthi equation 1 or equation 2 kukuwork okay just ukuyenza ukuthi ibe simple asenze uthi yabe subject of formula
Shuthi sizomthatha simeqisele ngapha. Mayefika ngale nabe positive angithi laphana sizofika njani ese-positive. Be-negative la sizoba ngale esewubani esewuthi is equal to bani. Akunendaba ukuthi usombeka kuleside ngapho. As long as positive uyena thilo, then lo 0.5 yena umenza njani umbuyisela ngale okuzolingana nobani no 4.9 angithi uzofica 4.9 shuthi nizofika sebobani uma ube positive la uzofika seba minus 0.5a equation 1 wakho le. Equation 2 uzomkhanda ngobani ngo block B because acceleration yabo iyafana. Then usizoyenza equation 2 for block B uthi F net equal to MA. Usudebe free body diagram ya ka B. I-free body diagram ya B angithi ihamba kanjani lento lo unomese enkulu vele ngiyaphoqa ukuthi awayikho balance lama force ala. Shuthi le uzokwehla kuqala ngoba unomese enkulu une-weight enkulu shuthi ilo ihamba kanje. Ilokho njani lezi zinto zethu isystem yethu kuhamba kanje. Then lo uzobe enza njani ekhuphuka kanjalo. Sesiza khona ke utension yena uya kuphi uya upward usuka kuyi object tension hleze suka kuyi object usuka kuyo alandela ile shuthi tension uyakhuphuka uthi uyidonsela phezulu object yethu utension then gravitational force wale object B uhlezi eya downward gravitational force shuthi uya kuphi uya downward kanje. I-force upward isenjani i-negative eya downward isenjani i-positive. Sise substitute akhe F net is equal to bani utension wethu o-positive angithi o-negative shuthi u-minus tension seta wonke ama-force akhona la im-object imuvela ngakhona since imuvela kuma-y-axis lama force along the y-axis siyawa-add cause la sisho ukuthi isum i-net yawo then ufaka u-plus ukukhombisa lokho plus bani u-FG i-force yesibili wo-2 is equal to MA. Usuthini siqale ngo-mg okay ulingana nobani FG is equal to mg esikhalenisa m kuzongena bani convert laphana ibe kuma kilograms uzobani u-0.35 omele isikhala sa m u-g wakhona ubani u-9.8. Ungakhohlwa phela ukuthi u-FG ulingana no-mg la kumele bani u-m la kumele bani u-g then yabo ukuthi ile part le iyo le siqhubeke ke u-T okay minus T plus is equal to umass wethu u-0.35a okay silungise ke simultiply loku-2 iqala ithini ithi minus T plus sisa multiply u-0.35 times 9.8 okuyi-gravitational constant u-G yabo so uthola bani u-3.43 yabo is equal to u-0.35a equation bani lona equation 2 ngoba wasekha ama-like terms sekhona u-T no-a nenumber ayifani zonke lezi zinto futhi sisona equation 2 okwaziyo ukuthini ukuthi le tension le iyafana i-strength esila kule tension siyafana akuhluki indawo because ibaxhumene bobabili kusuka la kuza la then shuthi iqine ngokufana ngeke uthi uyafika la uthinte la tension uyiza la i-weak kodwa la i-strong ngeke ukwenzeka lokho ingaki i-tension ifana ingoba ukuthi la inobeke ngokufana la nangapha then i-strength sakhona siyafana kusho ukuthi i-tension ela iyafana ne-tension ela okuyile thilo nalothilo kusho ukuthini-ke sesino equation 1 no equation 2 sina sifuna bani acceleration ongaye kwenza ukuthini uthathe lo T substitute la cause u-T uyafana so it's equation substitute our equation 1 go equation 2
equation 2 wakho uthini uthi minus bese uthi t uye lo la kumele ngabe khona uthi la angithi minus t sila kule formula sisubstitute uthi wethu ilo angithi so substitute yena 4,9 kanje uyabo siqhubeke sesimfakile uthi sesiqhubeka lapha plus 3,43 sithatha u-equation 1 sizomfaka ku-equation 2 kodwa simfaka la kunothi khona because uthi nayo is equal to 0.35a equation 2 lo just ukuthi la sisifake lo t lo because o-t bayafana then emva lapho usu-check ama-like terms uyabona sekukhona inumber sekhona u-a sekhona u-a kusho ukuthini then wenza njani uthi lo multiply by u-negative multiply by positive 4.9 phuma bani u-negative 4.9 negative multiply by u-negative u-positive bani 0.5a plus u-3.43 yabo then sesino-a sino-a laba bayini yabona ukuthi bafana ngalo a bano-a wabili shuthi bangama-like terms mabengama-like terms shuthi basondeze babe ndawonyeke njengamanje suyahlanganisa okufanayo kube kodwa okunye kube kodwa khona uzokwazi ukusolve into oyifunayo shuthi lo kuno-a akusondelani shuthi lo 0.5 lo akazohlala nalo lona mayeza ngapho uzokwenza kanjani kuye positive usezoba minus 0.35a equal to kusele u-0 angithi la manje ngoba usukile lo akweqele zinamba ke zingale uzobani lana beune-positive kweqe nalo futhi usalelani ngephutha nayo inamba ngithi kumele uhlala nalo ngale bobabili u-4.9 u-negative shuthi izoba u-plus u-4.9 uyabo inamba yethu le yabo then usuya minus ke la so uthi u-0.5 minus 0.35 usole u-0.15 0.15 minus obani o-a is equal to lena ku-4.9 uthole u-1.47 then wena ufuna u-a ufuna u-a shuthi akasuke lo seduze kwa-a usuka kanjani ngokuthi udivide ngayo angithi shuthi u-a wethu lingana nobani mawudivide ngayo bayakhanselana kusala u-a equal to then bayadividana or bayakhanselana either ku-10 kanjani then suthi 1.47 divided by 0.15 ukuthola bani u-9.8 as ration yakho ungakhohlwa ki-unit ukuthi ithi meters per second bani squared kanje minus 2 hayi minus 1 i-velocity ino minus 1 acceleration ino minus 2 meters per second squared i-velocity ithi meters per second okusho ukuthi kuno-1 la then ithi squared le kusho ukuthi kuno-2 kodwa onjani u-negative yeah then yeah kukanje